ge o nyaka mogwera wa makgontle dula le rena re go tlišetša tsebo tšatši ka tšatši tshedimošo mmino ka no gospel manyalo hip-hop amapiano le tao dula gona fao ye ke SKFM re gona go dula le wena diiri tše masomepedi nne Sekhukhune FM 98.7 communicating your needs. Ke bafana ba timela all right lesomenne la metsotsona le na re labantse go iri ya bo lesomete ye nnete gona magagešong ka fa meagong ya kgašo moroka šo o gorogile moroka madume ya kgotsošia o tlatše o gapetše bateletse ba Sekhukhune FM a ke go tame moroto mogolo a ke tamiše batheeletši ba Sekhukhune FM magoši ke a le tamiša magagešo kgolele kgausi mo le leng gona ke a le tama ka dikgokaganyong tša leago re a le tamiša ga mmogo le balli ba rena ba batlilego le kgono re a batama moroto mogolo ke leboga ge ba kgonne go kopana go tla mabapi le tabeng ya go tla go rarolla mathata a ngwana a e leng gore o ile a tla ka thukwe jwale ka go rialo moroto mogolo ntle le go senya sebaka re tlo no gopotša motheeletši mabapi le tabeng ya story se re ileng ra ba le sona kua moragong gore re bile le lapa ka kua go lliwa ngwanare ga ke ne boroko ka gae ke a tšwa bošego ga ke robale ke boa ke tšhatšitšwe ka dilo go fetša go etla taba ya kgakantšho mabapi le tabeng ya gore ngwana re be ke dula ga gabo lesogana ke paletše ko go ngwala ka botšiša ka re molato gore o tšwe ka gare ga lapa la geno o ye gabo lesogana ke eng ngwana re aowa be go sena molato felo ka gae jwale magagešo ntle le go senya sebaka re tlo no fa ba le leng gore ba tlile ba lapa le gore ba dumediše ka moka ba lapa la gabo lekgarebe ba lapa la gabo lesogana ba tamiše re kgoneng go kwa nnete gobane tše ka moka re tlo di kwa go bona magagešo re no thoma ka ba lekgarebe ba tamiše thobela batheeletši ba Sekhukhune FM ke mang wa tamišang ke Alex Maphanga go tšwa Magapu okay ba bang ba ka tamiša thobela batheeletši ka moka ba SK ya dumedišang ke yena Mokgala ke Maphaka go tšwa yena Magapu okay thobela badudi ba SK ya bolela mo ke Dimakatsolokala go tšwa Magapu okay thobela batheeletši ba SKFM ya bolela mo ke Prolific Rankwe go tšwa gae Magapu a ke le dame ba ratile bathekgi ba radio ya rena ya Sekhukhune FM wa bolela ngo ke Rankwe Thomas go tšwa Magapu Glencoe thobela a ke tamiše batheeletši ba Sekhukhune FM ya bolela go mo ke Esther wa ga Rankwe go tšwa Magapu ya ba feletše ntate morota a re ga kolle motheeletši re no re re botšiše mmago ngwana gore ketse sello se segolo la mathomo ge le tla mo mama ngwana lena be le re bothata ke eng ka ngwana lena re tle re kgone go ya go boledišana le lapa la ga Rankwe kudu ka mathata a amang ba lapa le la ga Rankwe be le tshwentše ke eng mama go tla mola mathomo ke tišitše ke ngwana problem ya ngwana a dula ka lapeng Tsuku ka Magapu ngwana ka o ba dula ka lapeng Tsuku ka gare ga e sa le lapa Tsuku lapeng la ga Rankwe ke a thula le ho ntate Rankwe a ke re o gona all right ke a leboga ngwana o ba dula ka lapeng la ga Rankwe e le grade 12 ke Dimakatso ngwana o dutše ka ga Rankwe go thoma ka
go se ka dikae sa sure ka dikae le la re di 19 o thoma ka di 19 a dula ka mogarankwe ngwana ka o dutse mo ebile malomagwe le ntate maphaka be tšeng ba be ba ya ka ga rankwe ba re ba ile o tšea ngwana ga ba fihla ka ko ga rankwe ntate rankwe ga fihla a rela ntate maphaka re wene molongwanyana gago ga ke nyokokwa ntate maphaka o tlile back a fihla ka mmarela ka re ee kgante gore ngwe boa ka pela a re aowa nna ke ja ke fihla ka ga rankwe ba re bona moloma ka ga ba nyoko o bona ene ngwane ya ka sa bobedi go na le subjecting a senkego a e ngwala o re ke geography gomme a dula kae a dula ka ga rankwe kana le re o ile jwa mama ka mona go ya ka kua ngwane o ba ya camping ga ya camping e bile e gore bila boraro a o sagwe e le go lerato o a rotoga a re o ya ka gae a re o lo bona mamma ke kwa lerato a mphounela a re gape dimakatso sho o ka ga rankwe a o lerato dimakatso ya ka ga rankwe sejwang ke tseba dimakatso a le camping na a ra o ba nna ga ke tsebe okay ke duma gore moroka garebe le leno re botsa re le fitlhile jwang ka more no go botsa motheletše gannyane fela alright ya o e bea ga botse ntate morota a ke mmotšiše se se le kae re gona o ntšhitše ke eng ka lapeng la geno go feleletša o ya ga rankwe a ka ntšha ke seo a wa ntšha ke seo gore o fitlhe ka mona no ke nolo tšea beke ne ke boditše mama ke mbala ka re le hono ba re ba re nyaka sekolong re balela sekolong ke camp then mama a re okay ba ka beke o sepele then ya ba late ka bo 5 mama a ndela re gane ka re ke lata then wa o sa spele ka mbala ka ra wa mama o sa wara ke tlo spele then ya re itia 6 ke gona ke tswa then mama re wa o spela boshigo so o sa spele ka mswana ka mbala ka ra awa o ska wara ke tlo fihla then ke a spele a thoma ke spela mo pateng ka kopana le yena profi then after mo ke ya le yena ga gabo wa reresha sesi mmago e bjale kae ka nako eo nna le gone ba na le mmage ke go ba na kgatse gale ba le gona ka kwa gabe ka moka okay o bontšhitše tabeng wa re o fihlile ka mola o bo nošwa tša go nošwa goba bo išwa kae le no tša gona go the o mmeleng go diregang fao no mo ntse mo ke tswang ke ga monne ke bolele a re nye ke leina la mo o tswang monne mongwe jwa gona mogausi gona mogae mo gae mo makuleng leina leo ke lona le sa nyakegeng gona mogae o dira jwang monne ba re nna be ke sa tse gore ke ngaka ke kolo mama ke thoma ke fihla gae ba mpotse gore monne ke ngaka o ile jwang ka moo ke speech le mago profi a go iša ka moo re ile ka moo ba re o ile o dirang a sanka mpotse se se lokologo ga ke re nyako lokiša se se re tshwenyang be ke a go feta o boletše ka mokgwa mongwe le gone o ka re ga o sa tsebe ba re go diregang a sanka mpotse flo re gona ka kwa mtsengwe nna be ke sa tsebe gore o fihlile ka mola go diregeng re fihlile ka kwa ra tsena ka ngakwane mongwe ka re ke gona ka mo e leng gore ke ntompa gage then a re fihla re le ka kwa re jutše ka kwa le ke jutše mosadi ekho le monneko then monne a tla ka selo a se swere a mfa sone then ra sepela ra ya gae ke eng selo seo a ke tseo selo seo se feletše kae le nna ke tseo ke cold drink ba rile ke ke eng ntho eo ba rile ke taelo e le ya eng taelo a ke go gakolle maloba bo sa re wena bo imile ga o ya kua ba go boditše gore o imile bo imile aowa alright a ke botšiše mo sesi ba ba ga bo profi ka kua nako o ile go bona be ba go swere ga botse la mathomong then mosadi a tla thomo change alright wena go tsena ga bo profi a senko ba botse gore ga e ke tshwentše ke eng ga geno a senke ba go tshwenya a gone motholo mote ya go tshwentšeng aowa wa reresha
alright o no ya mo o no ya wena bjale ka ge ba go biditše alright okay go na le sengwe sengwe ka nyakong go se tlhalosa pele motlho mo moreko re tlo fetela ka kone re tlo ya ka moga bo profi go na le sengwe se o nyakong go se tšweletše aowa alright mamma go na le se o nyako go se tšweletše nna mmago gare se gona tšweletša mama kore batheeletše ke a makala gore a na mma go rankwe ga tlo tšea ngwanaka mola a dutše ka moga gagwe ebile o na le matsapa gore a tlatše ngwanaka e le godimakatso ebile a mo iša go monnatsoko a ile mone a ditaelo gore a dinwe so ke nyako se gore nataelo tše a beng a dinoša ngwane wa ka gore ana ke tšanye alright ke tše ke nyako gore se gore taelo tše ke tšantše a beng a noša ngwane yaka ka re ngwane ka o fle gore go tloga ka kwa ga rankwe ngwana ka o fitlha ka kwa lapeng o ntlatlabetše ka go jese dimakatso e ke motsebago ngwana ko ba tsoga ka 12 o'clock a fo sepela ga a boa o ba boa furugo ga re tsoga re no go tša robetse mo stupong ngwane ga a fitlha o ka re tlotse ka dilo tše dintše tšhweo ga ke so re keng ga ke mmuša ke re dimakatso ga di-probleme keng ngwane le gore gape nna mama tsebetse jaaka go na le batho bang ke go ba mpitša and ke tswa ka malapi ka lapeng le leng ga ke fitlha ke hweditše basadi ba bararo ba tlotse ka dilo tše dintše tšhweo ke bomange batho ba basadi bao o re mamana batho bao nna ga ke ba tsebe and ke ile ga bo profi a ke ile ga bo profi mago profi le yena a ke fitlha o nošitše taelo jale ke nyako tse gore ana mosadi taelo tše a di nošago ngwane wa ka a na ke tša eng re go kwele mama ke bona tata go dimakatso a emišitše letsogong ke išetše le kopelana le mola go yena mama ya ke sa le gona gona mo batheeletše potšišo e ke nyakang go e botšiša ke tee ngwana o tlogile re tseba a ya camping sekolong a se a ngola di-subject tše di feleletšeng gona jwa le kuša gore ba šetse ba amogetšeng di-result ngwana o paletše ko go ngwala exam a le ka ga ranko ana se sa go ria gore ba palediše ngwane go le ngwala exam e beileng mo go bona ke ngwana wa bona no re go kwele ke potšišo e kaone ke nyako gore pele ke ya ka mo ga rankwe ke nyako le botšiša potšišo e teng mmago dimakatso le be le tseba ka taba ya lerato la profi le dimakatso be le tseba ka go ratana ga bona nna lerato la bona ke be ke sa le sebe nna ke bo bona dimakatso a no jula na le profi ke mmuša ke dimakatso a e ba go mošimonyane motele o sepela go le yena ke mang a ntlha a re ke profi ke mang a re kwa ga rankwe alright no re go kwele mama mo motlhe moša a beng a nna lena ko omela ke dimakatso mara ga botsebotse nyane ka mošimonyane ga rankwe o mošaletšeng morago na o mošaletšeng morago no ke a leboga gore be le sa tsebe ka ge ba ratana pele nka fa tata go profi le mma go profi ke nyaka e ye mo go profi mo profi ya o tla batamela mo go ganyang le ka ya buti re gona a buti profi mpotše mo o dimakatso o re ga a šala a tla ya go dula ka ga geno o gahlane le wena tseleng o a mo tseba kere o mo tseba jwang so ke motho wa gago ke tšhomi ya gago ke eng le wena le ratane nako e kae le na le ngwaga le gahlane kae mo e leng gore o ile a šala a ya go tsena ka gare ga lapa la geno o ntextile ke dutse gae ya e le late ka bo 6 to 7 a mbotša a re o ya campo ke tle ke mo kopanyetše okay ke dule gae ke fihla ka kopana nae ka mohwetša a swere peke tše pedi a mbotša a re yena campo a ka se ye gobane o mmeleng ga a le mmeleng campo ba tlola ka tše ba tlolang ka tšona ba ile o fetša ba mo gobaditše ngwaneng wa gage e le gore o mo rwele ke tsegare o mmeleng gore a imišitše ke mang ke nna alright ya ene nna ke tsebile ge dimakatso a emile a le mmeleng a gona bothata e ke tlo motšha gore na mama go a tseba na e le gore be re šetse re tswa ka gae pele ke motšha gore mama go a tseba na a re mama ga a dumele ke ime ke thwele ka ngwana gago
gore yena a ka se ka dumele dula le nna ke swere ngwana gae ka mpiketse gobane re ka sebe le basadi ba babedi ka lapeng le teng ke fitlhile ka tlhalosetša mama ka mmotša ka re gape motho ga ga ba a ba monyake lebaka ke eng lebaka ke taba gore o ithwele ka ngwanake a gona bothata o dila kwa gae go a thoma di-exam ke be ke sapha legaletlo ke tšo phaka di-study guide 3 sa geography maths lit life science ka ba ka lata di-notes go bašimanyana ba bangwe le bona be ba sa phaka june ka botšha dimakatso ka re na dipukušiše re tlo bala re le 2 cause re a ngwala ka moka awa ga gona bothata dimakatso o jutsu kwa gae ka dutsu kwa gae dimakatso di-exam di tlo go thoma ke be ke tsoga ka 5 every day kwa tlen ka motlhaso wa tšhaba ne ke tsoga ka 5 engwe le ngwe ke plakela dimakatso metsi ebile ke be ke go tša mollo ke pelelela dimakatso metsi gore a tlhapa e sekolong before a etswa ke texta mokgwetsi ga gore kopa o tšee dimakatso le tsamaeng ka moka e ba etswa ke ba khapa ke ba tšea shortcut ko jika ne sekolong se sengwe ba re ke mapalagadi ke boela gae mme ka sho dimakatso tswile tete ya go ya amisa paper ya gagwe ya geography nna le nna be ke ilo ngwala ke tsogile ka 5 ke beeletše metsi ra tlhapa ka moka ka tswa le dimakatso a tshwere peke a ro ya sekolong a ke tse gore nna le dimakatso re tlogelana khoneng dimakatso a ya kae ka ya sekolong ka ya ka ngwala ka reke le sekolong ke be ke monete founu aka ke motša kere if e ko se sharp o founele mokgwetsi yaka ke tlo tla ke tlo rotoga ke tlo go checka gore o jwang kwa re gore dimakatso a sa mfounela sa recall back tšatšileng ka thewa ka ba ka fihla gae ke fihla gae mama mputša re gane ga re bagwe kae ka re ke tseba e le sekolong ke makala mokgwetsi ya gage o tla kwa gae o re gane wa dimakatso a sa tla ngwala ke dimakatso a ngwala jwang e le gore ke mokhapile a ba re yena o ngwala ke ya sekolong a tla dimakatso tšatšan se ka motšha dimakatso wa swantse o nriso a re wae ka re wa o sa buile ngwala pipa gago ya geography a re ke kwile ke dikologa ke swantse ke fihle ka sekolong ka jika ka ya ka sepetlele ka re ya ka sepetlele jwang wa o sa ba o ile ka sekolong wa thoma di-symptoms tša gago o le ka gara sekolo ba kgone go bona gore ka nnete o tlile wa ba gona a ra aowa ba tlo ngwadiša ka kwa sepetlele ba mpheleng lengwalo ka re okay ba go felele ngwalo o sure gore o tlo ngwala na cause o message subject go na le kgona gore se sa e ngwala a wa dimakatso a thoma a tla re yena o tlo ngwala ka moswane gantse bja ngwala ka re ke life science ya le nna be ke lo e ngwala life science a tswa le gona ka mkhapa tesei tšatši lela a ya ngwala a ba gabotse go rega tšatši le gore ke zutše gae antextare tla ka sepetlele e fihla ka sepetlele ke mo kry-ile tlhelene ke ita sepetlele ka motšhakare re a tsena na go ba jwang a ra na ka makeng e le gore be ke mmotšha everyday ke re katso o sure gore o mmeleng na cause of every time e ke botša ke re ko o folela line ya gore o phake pukwana o attend this scala wa gana why a hloka dikaraba re yena eng a engana a tla mfounela gape the next day a le ka kwa sepetlele re yena o di high risk mama a tla motšha re high risk gane go noiwa na e le gore kane high risk swantse o puke pele batho ba go founela gore o tlotse a hloka dikarabo fao alright ke nyaka go kwešiša mo dimakatso ga a šala e tla ka ga geno profi o rile ga gabo ba mo diraeng o rile ga ba gana a le mmeleng a ba monyaka o ba moraka ka ge a le mmeleng ge wena o mo sentše ne ya bobedi a re ke eng se mo gapeleditšeng gore a tla dula ka ga geno o tšhabang ka ga gabo a ga gabo ge engwe a se ampotša yone o filo mpotša ka ge e le gore campo o tšhaba dutše e le gore batho ba tlola ka tšone alright dimakatso ngwanaka bo le mmeleng ye profit aba ya gore wena o mmeleng o itše re kae nna ke tsebe alright wena o di tsebilo tše di bolelong mo tsona ke a di tseba tše di bolelang mo ga tsere ke boleleng nnete ya nna like
nako le ke dutse ko ga gabe le gore kgwedi ka ete ke fetile ke di-period ke mrela ke a re nna phela ke fetile ke di-period so a re gore o mmeleng ke a re maybe ke mmeleng then a se ke rano make sure gore re nna ke mgoba jwang cause ke ene flo tša tabe a ya botša batswadi before na re sa tšo re tsebe. Alright, jwale ngwana ka mpotše mo go tše profi a di bolelang go ne ya e boletšeng ya maka mo go tše mokweleng a di bolela gone jwale go tše a di boletšeng gore o be a go plakela metsi a re tsoga o ye sekolong gomme wena o boa tseleng gore wa dukologa go ne ya e boletšeng ya maka yane nna tsoga furu a mplakela metsi re tlhapa ka moka tšatši le goreng a senke ke a ngwala ka tšatši la geography le gona ke mmojitše ke mo pateng cause ke morela ke a ke shapo nna nka se kgone ya sekolong. Alright, re ke nagana gore re ka ya go batswadi go ne se o nyakang go se bolela profi se sengwe like no ka ntšha gore o re nna ke file o tla ka taba gore o mmeleng e le gore ke yena o boletse ntwe a re winretse a re yena o tshitše ke matšatši a gage a tshitše ke matšatši a gage a thoma a tlampo ka motšhakare okay o tshitše ke matšatši gore e ga jwang a mpotša re ke mmeleng ka thoma ke sa motshepe ke tshega ke thome ke tshega wa tla to point ya gore every time o mpotša ka ntwe ka mmotšiša ka re na tabe o e bolelang o shoka yona na ra ka tla ka miša go papa ya mmotša question a re na o re o ithwele na ra a re o ithwele ka ngwana ga mang a re kwa ga profi ba re o shona ra okay nna ke tseba kgarebelele le mmeleng go a fihla tšatši le lengwe gore go na le phaponyana ga nnomela go na le phaponyana kae kwa ga moloi go re gore dimakatso a tšwe a boletše le mmage a tšwe le gore nna tšatši la ntse ke ganne dimakatso a etšwa kgang dimakatso o bolela le thomi tša ngwana gabe ka taba goreng ba tlo tšeana ba ile bofora mmago bona goreng ba ile rekiša di-scrunches ba tšeane e le group ke robetše ba ya gona mo phapong eo gwa enjoyiwa ka ma 12 to 1 ka receiver call ke robetše mpeteng e tla o tlo tšea gare ba gago nna re a tšika wa boifa ka tsoge ke tsoga bele 145 ke itše ke fihla bridging ya Cabrief ya go kgaganya magapong le Cabrief ka fihla ka re ke fihla ka hwetša bodimakatso ba setho ba fihla ka kwa ka di-voice re theoga ke rabele ka rotoga ke re komo kopanyetše ke itše ke fihla kwa ke rele gore bodimakatso ba swere pogo a ntlhalosetše selo ke fihla ka gore dimakatso foune e kae dimakatso a bolela ke re dimakatso foune e kae a bolela go fihla le mo e le goreng batho ba le batla ba approacha nna ba le tere ba tšea dimakatso le ngwana gabe le sogana la ngwana gabe ba bjakwa ba fihla ba botša nna ba re tla go thunya ka ganong ke re le nthunyetšang ka ganong because of nna ke tlile ke tlo tšea kgarebele ke leiša ga bolona ba re a o tlo re botša selo ke re a ke tlo le botša selo jwang ke thoma ke tiwa ka tlapa ge ke boa ke re ke a ema ke a swariwa ba ntshwara ba le tere ke rae go wa difahlego ke tiwa ka sethunya godi mahlogo e ke tšhaba ka nako e ke re ke a tšhaba ke phoniwa ka pulete ke ao ke itse go tloga ka ya go mosadi ka kokotela yena ntša re a nrate gona so ka mokokotela ke fihla motša re gape moroedi yago o swariwa pogo and wa bona nna ke tlerogetšwe ke tiwile ka baka la dimakatso o boletše le nna gabotse ra bitša maagelwana gage e re bitša maagelwana gage a nyarela ba founela ba ka ga moloi ba selokong sa gabo dimakatso a ba founela ba ka selokong sa gabo dimakatso ba theogile ba tla ba tšea ba nna ka ya gae ka re ke robetše ka makora to 5 a tla kokota dimakatso a fetše kota a re maphodisa o nyaka ka tšwe ke fihla ke 11 tše pedi tša maphodisa ba fihla ba mpotša go reega jwang ka ba hlalosetša se le gore nna ke rebile sona
ba re tšea ba re iša ka police station e ba iša ka police station ba tšea statement go tšeng statement ga sona ba bona ke thoma go ba wiki le hlogo e ruruga mo be ke tibile ka marago a sethuo ka tšewa ka išiwa ka sepetlele Moroka ke be ke duma gore re mokhate short okay ke bona o ka re a timela ya a re ishe ka mo batswading ya a ke tsebo re tla tšea ke ntate Rankwe pele goba e tla tšea ke mmago Rankwe pele na ba ratile batheletši a re mpiele mo gabotseng ntate Rankwe a kgone go IG ke nna e namele ke nna platform ye ya pele ga mokgekolo wa ka ka tla e namela wa moloi gobane I'm too heavy mara ke na le kgotlelela gore lela ga maphanga nnete ga le nayo a bana nnete nnete ga ba nayo and a ke tšee maele ka mokhukhung a ke tšee maele ka jwaleng nna le mosadi yaka o ka se re kgwedite di lengwe re tagilwe wa mmona bana ba swere nnete bobedi wa bona ba ke rata go botšiša monna wa ga maphanga gore na ke zwane goba ke maphanga na before ke tlweka emapele ntate Rankwe ke be ke kganyoga le go duma gore mohlomongwe re nape re lebelele taba ye mo e dutšeng gona gore a ke re le na le ditatofatšo tše le latofatšwang ka tšona ke tlo hlalosa tatofatšo tšeo ka morago ke be ke sa dume gore mohlomongwe re tle re lebelele seo re seng ra setlela go tlo go botšiša morota gore o morota goba o magolego na ke bona ke o ka re tlo re timelela ke swanetše gore ke efao because of le dumeletše bona ba jat platform ebile ba le hlalosetša ge e le gore ka gaka o mongwa ke rile lentšu la gaga di nyako go lekwa e fela ka gare ga taba yeo e le gore no nna le bona goba yena monna owe a bego a le ka kwa gaka le sebara sa gage a gona moka go botša motho ka re lentšu la gaga ke nyako lekwa ke be ke mothiba fela gore o nkgapeletša gore ke be ke swantse go ba ke rakile ngwana ka lapeng ka mmotša ka re segagešo goba sepedi se re motho ga a rakwe le gong jale ke sa bušeletša motho ga a rakwe ka segagešo ntate Rankwe ye ke pontšho ya gore le amogetše ngwana wa motho mongwe ka gare ga lapa la lena yo e leng gore mohlomong o tlile jwang ngwane gore a tle feletša le ka lapeng la lena ke be ke le ka go nyakotla ka taba aga ke motho le mmereko a ke mo gae ke ka saeteng la region ntene ge ke le gae ke motho le matsogo ngwana wo nna ke thomile go mmona mathomong a September emapele ntate Rankwe ke a gakanega mo o thomile go bona ngwana yo ka mathomong a September kae ka lapeng la ka okay tšwelang pele ntene go mmoneng ga ka lapeng la ka ka kwa gore no o gwerane le morwake ka ge le nna ke thomile ka go ratana batswadi ba ka bana o bona ke na le kgarebe ba se mpotšiše gore na go bereka ga eng le nna ke ne matla go botšiša morwake gore na kgarebe eo nago le yona lebaka la ntshe ke eng gobane ge a ka nkaraba re a namelana ke sa tlo ba le polelo goba o bonya ka re ko go arabe ke re no re a namelana o morake ke fetse ke namele mogatša gona ke tlo palela ke go ba le karabo eo emapele ntate Rankwe ke go kwešiša wena ga o na le maatla go ka botšiša gore yo go reng ka ena ka mogagago ka mogaka e le monna a tepeditše ebile a tswile matlhalagading ga ke nao maatla ao okay tšwelang pele ka ge le nna ke tšwa bošimaneng gore ke tle ke šale ke e ba tate mogolo so ke tšwa bošimaneng then ge go ntše go ya ke gopola ka di 7 tša yona September yeo ke ka lapeng ke tlile la bone e be le di 5 tša kgwedi ya bo9 ge go e sala mokibela ka amogela kholo go tšwa Felontsoko ka mogola Dubatse mo e le gore no ke be ke šile ngwana
ngwana o tlile a tla nnyaka a nkhwetša ntene ra ba le phihlelelo e nngwe le gore santse ba re e fihleletse mara ra se e fihlelele ka fasa mabaka ka ge le gore modimo ga a gana tše dingwe a di gana ntene ke receive call ya gore no mogala tseba gore ngwana wa gago o robetse o hlabilwe ka thipa bošego ke bitša bana ba ka moka ke nyaka go ba bontšha nto e nngwe ke mo kibela ka 6:05 ge ke bitša morwa ke o tswelela le kgarebe ka go kwiša gore ke monna o practice tše dingwe tše le gore no ke fetile go tšona a ka hlwa ke nyako tseba ke no mo tšea ka mmea mo ke moka ka bolela le bona ka ba botša ka re banna mo re wele ka mahlong kgaitši ya lena ba e hlabile ka thipa then go ntse le re di preparela tšona ke be ke duma gore nkemeleng le selatswa ka moare ga jarata go fihlela re phetha tšele le gore no ke le hlalosetša tšona go ka no direga gore a mangwe mathata a tsene ka kgopelo bana ba ka le sekalatswa kwetse fa o ga ka tšo tseba gore no motho o tšhabile ka gagabo a ka tšo tseba gore motho o tšhabile ka gagabo nna ke tšea gore wa etela ka kwa gaka alright bana ba rile o ka re ba nkwa wona mokibelo o bošego bana ba tswile ba bitšana o ke lesogana šelle ya tetlhalosa ba ile mo ba ile go ntse ka matsha sontaga e sa le go seng nna ke motho le atla jaaka wa latela go ko wa lesogana o re papa gape loli o ntextile o re ketle ka mokhukhung gape yena ba mokhawadile re sepla ka babedi wa re le bantšo ka re ya gona ka kwa mokhukhu mara nna ke be ke ya ntlwaneng o fetilile ka kwa ga bo gape ke ya makala monna o hlobotse diaparo ka mo mara di bontšha le gore ba go bišwa yena ga a tsebe gore o mo kae ka gore ke ne le ke mothata ke no mmoja ka re ka ge e le gore ke mmoditše gore a se ka tswa ka mo jarateng a go na le selo se ke se entertainago kgetho ke ya le ena wena le mmagwe gore le a tswa le o monyaka go baga le o monyaka a ke gona fao nna ke emetse go ile o boloka ele le ena ga e ba e le gore a wetse ke leo leru ke tlo ba fatela ka moka ke polelwa ka ego ke bolela le bona le diketse la sontaga la santse gore le a dikela ka past 6 18 10 past dimakajo wa phone ge dimakajo wa phone gore ke dimakajo ke rena o mphounela go diragala eng o re ke ne le profi ka mo sepetlele wa admitilwe ba mo goba dijilwe ba motele ka maraga sethunya ba mo phonne ka bullet ke mmotšiša le gona ka kwa sepetlele dimakajo ga ka le reela ka re le selatswa mo jarateng o tsore ka kowa setswading go no ba itaba di no ba mo strateng mara ga di itse mo go nna gore eta go netaba e fedile ke boletse le gariwana a ba mpotša re ba tlo mo disitšhatšha ka moswane a go netaba tšatši le ba mo disitšhatšha go batlile ba le ka babedi a se a ba lebana le nna ka mahlong morwake le nna a ka nyako ya go yena because of ke sa kwele bohloko ke swantse gore ko o boloka motho yena o nyako lo ntirela le lengwa lehu le a bitša go ke kgarebe ke be ke ba botša bobedi wa bona ke re bonang ye le dirago le tsebe gore ge le dirile e tlilo ntlaba mola bobedi wa bona ba mphodišitse godimo a sekefole ba dula le nna fase ge ba dula le nna fase wa ka thoma mpotša a o retse mama re mama ke kgopela re botša motala ka re hei o sekware mmago a mpotše taba tša gago le monnane a re mpotše go diagalang a re ke dula le kgarebe go dula le kgarebe ee ntane le nyako go mpotša go yona ke e feng no o re mmeleng ee ka re lena le mphološa ko godimo sekefole le tlo mpotša yona dilwana tša go tshwana le tšeo le le bana le nagana re nyako mpotša gore lena le a namelana ke nna jalo o a ntheleditše lena le nyako mpotša gore lena le a namelana le a tekwa le a tekwišento le mpotša go yona ee sesi ba geno ba tseba nteo a re awa ga ba tsebe ka re re ko go botse a gona tori seng ka se kwa go wena ke tlo kwa story go batswadi ba gago ge ba rata go tla mo go nna ge ba ka tla mo go nna ye wena mpotša go yona ga e ba o e swere tša gore ba re ga ba re rate rena re a sokola a ke tsene felo ke tlo khera e nngwe le nngwe ba tla go ka yona ka molapeng laka go ile go fetile nako go itse go feta nako ke kwa taba ya foa se le godimo mosadi wo
o tlogile a re kere o ya kae o kopane le o mongwa wa ka ofising ya rena ya Mshate a mo fataba ga a fetjo mo fataba o la mo fele go taba a isha go e mongwa wa gona ka mo ofising o lo ka ofising ka mahlatsi a bona o a feta tseleng a botsa o a re khopela re tla ka ofising o tlo ngwale lengwalo la gore ngwana o dula ka lapeng la gago wo ka go tseba molao le tlhompho a ya ka go o riela nna callback ga fetjo ntirela callback ka founela o ka Mshate ka ra ke le botjeng a go gopole motswadi ya ka ba mmitša ba ratla ngwale lengwalo la gore no nna ke a ratana le mogatšake ne le nna o wa ka gona lengwalo le a tlogo lengwalago la gore ngwana wa ga go ratana le ngwana mosadi e mongwe a e kgonege mosadi o tlogile le batswading baka ba babele ge go nna ba sa phela le go njwa le ke sho gore no ge e ba ile gore re jwe ba e theleditše ba kwa tše le gore ba bambotša tsone ke tlo ditlhalosama o tlogile o founetse ka gae a re o ba botša tsona tše le gore ba zama go di bolela ka kwa ofising ba mmotša ba re monno o ne le maekarabelo wena e ya go yena a re nka se ye go yena because of ke tšhaba mosadi ya gagwe go tlogeleng fao a bona gore no a go direge ene nna le mogala bole Maphanka o a tseba re ke mohlompha 100% mara ke gakanegile ke tlo fihla tabeng ya gona then mosadi o tlogile gape o ile go block leader ya rena ke ka fao ba re go ngwana o tlo nwesha dihlare ka ntsiwalo go ya le ka statement sa Kgarebe o thele dijimalo go ntse ge re tloga mo gape go sa ile ba engwe re sa ya kae ka kgorong go tloga ka kgorong ke e fetišetša pele sa le step number 3 then ga a fihla ka kwa go block leader ya rena e mo amogetše mmotša re bona e re ya mapele ke tlo ya ka go nyakišišetša taba then go tloga mo ra e tšea ra iša ka kgorong ka mahlatsi ge a fetšotšwa o tšwelela ka dišopong block leader ya mmitše e fihle ya mohlalosetša ga e mohlalosetša gore wo ema pele ke mang wa tšwelang ka dišopong ga le re o mago bana ke ra mokgekolo wa ka gore mogala yo wa block leader gore o thiba o jwana wa mmotša gore gape taba she ye gore awa man tabe e tla mo go ene mo tao mo le gore e a dikologa ya kae mara nka ba ene o tla gore na straight then go a direga gore o kwe o rela block leader gore no e re ke bitse bana bao ba tlile bobedi wa bona ba tlo jule a fase le mange le moetapele wa rena le mokgekolo wa ka moetapele wa rena a fihla ba botšiša dipotšišo botšiša bana ba arabile mogala wa block leader ya rena monate ba fetša ba arogana ba goma ge ba fetšo goma mokgekolo wa ka ge ba sa le gona ka fala mokgekolo wa ka ke re ke a mo founela gore ke ka mo go block leader ka mo ke re hao go na le eng gore no ke na le mamange taba she ke re aowa o ke bolela le block leader ga ke fetše ke re moetapele ke tlo tšea magato jalo magato a ke tlo go a tšeago ke ya gore ke be ke fetše ke dirile gore batswadi ba ngwana ba tle ba kopane le nna a re ke tloka ka wene mosemogolo ke buetše go motho wo ile gore o dirile gore ba ntsebe mosadi o le ngwane gore ba tle ba ntsebe ba ntsebišitše ke malomia ke ye mongwe ile gore ba bereka ka sepetlele sa St Ritas nna the security ke moleta dikgoro ke be ke bereka posong go na le drama ile gore boraro wa bona ba e tseba he le gore no e thomile re ya gore ba tsebane o mongwe ba mo fološitše godimo a se careful a tlo kwa nnete ye le gore le yona ba sa e rošitše godimo ga ka gore ke tšere tšhalete go ngwana o tšo ba araba mahlong aka le ole a nkopantše go le bona a re ba ba rata tšhalete nka se le ne yona a fetša a tšwa ngwana a tsamaya e be le ka taba tšange tšhalete ele ya mphiwa fela ya di 350 wa bona mo tšheleteng ke rata o e hlakiša gabotse gore mang le mang a iko gore go sepetse jwang ka taba tšheleteng tate Rankwe mo tabeng ya tšhalete mosadi ye o tlile a fata magodi maka
ene magodimo ka jora tla ntsebe o ntsebishitse ke monno o mongwe ke malumi ake a re ke go kopanye le motlogolo fala posong ya Clean Cow o tlo go thuša ene ka ba thuša ge ba fetša ngwana a mpotša straight a re ntaterangwe tšhelete ba laga ko ba fa ka re aowa ngwanaka o sekwaria phošo eo at least uta ye nngwe ye nnyane o ba bontšhe o tsebe gore wena e nngwe o tlo e o dirang ka yona gobane ka morago ba tlo tla go nna ba tla ba re ke tšere tšhelete ka nnete ngwana nka o ka re o nkwele a ena le tšhomi ya gage ge ba tloga kwa posong ge ba fitlha ka gae ngwana o utile tšhelete ka moswana maaga a tsoga a tla posong ge a e tla posong ke be ke setša ke founetse ke disasa tše ntšhi di nyako o tseba gore tšhelete e kae ka nako jo ke sepela ka vene ya Mahindra o no re ge a mpotša re totale tšhelete ga ya ba gona ka re ngwana o ka ya re gona ka gae ngwana a sa tsebe gore no re etle ka monametša rae mogala yo be a se gona a nametše sekefola bokae-kae a aga ba mmeditše atla a fihla a kgotsa ge a ekwa ngwana a botša mmaage life a re o rata tšhelete nka se go fe tšhelete wena ke a tšwa ke a sepela ene a tšwa a sepela le ka nako tše ke fetše o molaela ke mmotša kere ga la itshenyetše le senyeditše ba bangwe ge ke fetše o tshela bridge la ka ga moloi la go batamela sekontiring ke mmona ya sekontiring ngwana ka ba founela ka re ngwanela šo o tsene pata o ya kae a ke tsore o ya kae ke go tsebaneng ga ka le bona then ge ke tlo šhala ke bona ngwana ka kwa lapeng la ka ga ka ba surprise because of go ya ka kgopolo go ya ka wa ka moya ke be ke tseba nna mmago ngwana le papago ngwana go ile go ba le ntong wa ile go rira fetša re e fihleletse ba kgone go bona gore no ke mo direla leago a go kgone gore no ke tsene ka gare ga dilo le gore no di fetša di ntšweleletša bošaedi ka gare mara ke tlile ke maketse ge ke hwetša bona ba bolela kwa strateng ba theletša tšela le tšela ke moka ba di tšea ba di bopa mo le nna ke emetse gore no kgomo ya bona namane ya bona e ka mogaka ke molato ge ba o theleditše goba ge ba le pisi ba o bolela kwa mara gore ba latera hodu ga ba be le matla ao mola sepedi se re moya mahlong a tau ya swere serumula ge ebe ba šomišitše tlhompho ba kgopela baagišane goba ba kgopela ba bangwe ba re namane ya rena e fulela ka mola lapeng le lena re tsore tsene ka mokgwa mohutamang re be re kgopela gore re eleng ka fala le le re botsišetšeng gore na ba reng ba e gapetše e ka ba kwele sa molomong wa ka alright a go neta ba fao a ke fete ke itse go thomo bona gore go na le bothata ka gare ka buela go elang kopantše go le bona ka re malome gape batho ba le ntšhiitše go bona mokgwe go na le tabaši ya fase le godimo ene ga ba tle mo go nna ba ile ka mošate ba ile ka lapeng lešo ba ile go block leader so nna ke duma gore nkopanye le bona ai ka mahlatse mogala wa modimo ka ga ile gore le yena ke mothuša setšhaba a re re pele motlogolo ke tlo go nyakela tsela ya gore o fetse o kopane le bona modimo wa ka oh my god ka kopana ba nkopanya le monna wa molao e le gore ke kgaetšedi ya mmagodimakatšo o tla le mang o tla le sebara sa gage e le go maphanka re ile appointment ke le polokwane le malumi ya ngwana ra fihlelela kwano ya gore ke tlo re ke ile gae ka go bolediša ebile ke se ka tlhoke re ke tlo go bolediša ka tšatši le leso ke tlo bakela gae ke bereka Monday to Friday a ke bereke bošego a ke bereke weekend a ke bereke ka holiday ra kwana le malumi ya ngwana re le nna ke bereka Monday to Friday a ke bereke bošego ka nnete ke itse go tsena ka lapeng la ka swara malumi ya ngwana ka mogala ka re ke gona re ke tlo go bona ge ba e tla ka ba tlile le mokibela ba nkhwetša ke tswile ke sa re ko bona mogala jwa tate ke sa fihla ke sa re ke a dula le yena mogala yo maketse ga e kwa ile gore no ke a motša ka ke na le ba eng ka kwa ke kitimi ko ba bona ke bala ngwanola wa bona le go ka kwa ga ka ke gomme ge ke tsena ka kwa re dutše fase re swere ditaba ga botse ge re le pise re le ditabeng mogala jwa ga maphanka o nyako ntshola ka lapeng la ka gore no nna ke sola wena rankwe o rong o ka ba o rakile ngwana ka re maphanka ye o nyako go ntirišago yona mole le gore no ke ka ga ka fa e tlo nkga ka ntšha ka segagešo motho ga a rakwe o tlo fetša o dira gore ke phulolole le tše e le gore ngwana nna o mphile tšona maphanka o ne gore go sebara sa gage
monna wa molao a re sebara nna gore ke tloga ka ra o go lokile tloga ke šetse le malome ya ngwana ra hlahla taba ge ra hlahla taba ra ba ra fetša re fihla mo e le gore re be re šetša re kwane ka re malome e re ko go biletše bana o dule le bona fa o ba botšiše dipotšišo ke se gona o se kwanka o ka re go na le ke bego ke ba botša ke re bolela nye le se ke la bolela ekwe a re tlou a o tloge mo o dula gona fa ke dutse o biditše bana o ba botšišitše o botšišitše le borodia di makatše o imme a re ka ga geno ba tseba ke mo kibela ba kgala jwa le ntheletšeng ka ga geno ba tseba ntene ge o imme o dutse mo lapeng la batho o fetša o dirile jwang a re malome ke a nyaka go ya ka gae ke tšhaba mama ke tšhaba le step father saka a se nyake ka lapeng ke mo ka rena wa nyaka go ya ka gae a re le ka moswana nkaya o bolela tšatši la go latela le la sontaga jwalo a nkaraba mogala jwa ga lekala re tlo ke go tshepiša gore gone jale ge ke tloga mo ke ya go kgaitšedi yake ko dula fase ke bolele le yena ka nnete o tlogile o ile ka go bona ke tse gore pheletšo ya bona go diragetšeng ga a boa go nna o fetile o ile ka gae le le latelago letšatši nna ke tsošaba ke re hlapang le tweng le felegetšaneng wankwa ba hlapile ba felegetšane ge ba tsena ka lapeng ba hweditše batswadi ba segona then letšatši le diketše wo a šetše ka lapeng ka bo past 10 ya bošego wo wa tsena le kgaitšedi jwalo dimakatšo wa boa le kgaitšedi ba rwele dipeke ke ba bona ba le gating and then bana ba re gape maphanka o rakile dimakatšo ka gae o rile dimakatšo wa dula nna ka tsamaya goba wa tšwa ka mo dimakatšo a kuka peke a khapa ke kgaitšedi ba tsena ge ba tsena ka ntšha founu ka lata malome gape malome bana ba la šiba ba ba feng ba la o itse go ba e ka gae ebile o buile le kgaitšedi ke a ko go fe bona o bolele bona ke mo fele yena ke ba fele founu a bolela le bona a bolela dimakatšo a bolela le mang le kgaitšedi ya makatšo ba hlatsetšana gore maphanka o itse ge a tsena ka lapeng a re o a tšwa dimakatšo ge nko ka re go na dimakatšo ka mo o a tšwa goba go tšwa nna na ke ge dimakatšo a etla ka lapeng mogala jwa ga lekala a re tlo ke kgopela re e sware gona fao e re ke bolele mokgekolo o boletše le mokgekolo ka nnete ka re o se kwa boa go nna ka le gore mokgekolo ke bošego gone jwalle ka moswana a re boledišana letšatši ge le hlaba mosegare ba buile go nna ka bolela le lekala a ba mpha le mmago bona ka bolela le bona ra bolela taba tše botse bothata jwa hlokega a gone taba ngwana o ka lapeng re emetše gore ba mokgekolo magolo a dimakatšo o tlo tšea ba bangwe ba ya ka ga mange ka ga morodia ba ya ba dula fase ba boledišana ke moka ba boa batla go tlou ba re tlou re feditše taba jwale re be re kgopela gore no re lokolele ngwana o boeng ka lapeng ga go a ba go a boa polelo go ya le ka mogolo ke kwane go le mokgekolo le morwai go ile ngwana o thomo texta jwalo ka 2 o'clock ya bošego dimakatšo ke polokwane papa go profi ke kgopela gore ke kgopele o bolela le wena ke kgopela tshwarela ka se ke se rile go ka fakhwe ebile profi ka ena go ga tse gore ke bolela le wena ka phone ke 2 o'clock ya ka matsha ke a homola dire tu kre ngwane o nya go ntwantšha le mosadi yaka ke thomile mo ja tsona maloba jwa le taba tše ge ke fetšo tloga mo go lena alright o pisi one texter 1 2 3 ga sa dula ka ngakong o dula ntle go tlogeleng yena a tlo te tšhabiša a ya ka kwa tšo go nwa go dihlare ka ntse ge a tsena ka fa wa re go ba enwa dihlare ka ntse o fihlile a dula setupong a kopana le ngwana wa ka fa wa kgarejwana ba re ga ba le pisi ba bolela mmago mokgekolo wa mogala jweo ba re go beya monoša dihlare ya ba ena a tšwelela kwetse mogala jwele ga gona o laiša bana ba sekolo mara ka nako tšeo ba ile o collecta ba ile gore ba theogetšwe le ba tšhaiša ka bo 7 ba mo interviewile ba boletše le yena ga bo a bolela mathathane o be a hlalosa fela gore ke kgopela re kori eleng o kgopelela tshwarelo ka ga rankwe ke dirile phošo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 king ya gore ba rile ba mo fa dijo matšatši a mararo a di gana a dutse setupong ebile pula ena ntene a gone taba
tšatši le lengwa one texta le tšatši ena le a dikela o re gape profi šo nna le ena ga re kwaneng eng kere e ya go profi o fe profi phone ke prolifi ke monna a se profi e ya go profi o mo fe phone ke nyako bolela le ena o tso bolela le bona ke le polokwane go ile o jwala ga a sa kopana le nna jwalo o tšhabile jwalo le phone ga e sa tsena ga a sa e swara ke homotse awe ka morago nako jwalo he bana ke thomo kwa maloba ka la bobedi ke kwa taba gore no batswadi ba gagwe ba ntlišitše ka mo go SKFM ke na mara batho ba nkiša jwang ka go SKFM because of ngwana o tswile ka lapeng la ka ene bana nae ba ratile batheletši ba SKFM mosadi o gane bothata monnola gane bothata gore ba tšea maele ka mokhukhung ba tšea maele ka thaveneng mosadi o tsela ya tsamaya ka yona o tsamaya ka tsela e le gore no monnole ke a mohlompha ole ge a šalate kana gore o nyaka o nyala mosadi o ka white wedding o ra re mosadi a jule ka lapeng mara ga ka ya tšea maele go basadi ba ka magapung ka kwa magapung 90% ya bona a ba ne banna 10% ya banna ba ka kwa ga bana basadi o ka sere o le mosadi o ena le monna wa ya wa tšea maele go monne le re dula a noši monnole ke a mohlompho ga maphanka ole ke tlo fela ke bušeletša lentšuleo o a tseba le ge e be a sala ka ga mogolwane ke mo respectile go na le mo e le gore na le ena re bereka ka moka o a tseba ke a mo respect jwalo ke leka go bontšha mokgekolo wa ga maphanka kgaitšedi ya gore boletse monate ebile a gona mo e le gore no re kgagane mme maphanka wa mmona mosadi o ke a mmona o swana nago alright ke kgopela gore mohlomongwe pele o ya mo ntateranko a re kwe mma go ranko gore yena o reng ke be ke duma gore ke feleletše pele o sa tlo ba le sebaka a ke feleletše pele sebaka a ke sa tlo ba le sona ga ke fetša fa ke nagana gore ke tlo gomola jwale ka nyako theletša mme maphanka mosadi o wa mmona le go mo gaufi le nna ke monyetše ene nka go botšišitše pedi gore na mola o fihla go ka kwa magapung o ile wa mmona a tsene ka lapeng la gamang a gona o a tseba ke a betha go a ka mosadi yena ke monyaka nna le yena re dirišana because of a kije ge ke tswa market mafelela kgwedi e nngwe le ke na le pay slip ka mo potleng a go bohlokwa gore a tsene ka lapeng lelo ka mokana ga bona magapung ele ga gona e le gore o nkagetše pele ka kwa ke nna ka agetše go mosadi wo ka kwa magapung di yele photolo masemola e ba nkhwetša ke le ka kwa ene ka mokgwa ba ntlhalosago ka gona mo go lena bomago maphanka ntate maphanka eo ke na le shoya gore wa e gana ka pelong wa e tseba a gopola e kwa ba re ke na le motho ke rakaišana gona e go na le motho a nthakadišagone mo ke le gontse ke na le maloka a go swara sethunya sa go bolaya motho ke na le pampiri tša ntse go bontšha gore mmuši wa ntshepa so mago maphanka sa tšee maele ka mokhukhung ne ka kwa mokhukhung o tsora gona mafestere taba tša ntse ke sepipimpi ntate maphanka ke ya go hlompha monna o agetše mosadi e lapa ka go mmontšha gore no wa monyala mo tutuetša se ka tšea maele go batho ba e le gore ga ba ne bannane alright ke duma mma go rankwe man a ke mo feta batše o na le ditatofalo na go hlabirwa mago hlabirwa a ke tamišeng batheletše go SKFM ke le mmago profi ke tlišitšo mo SK mabapi le bana e le go dimakatso le profi bana ba ke ba rata ka kudu bana ba mara tše ba ntirela go tšona di a ntlaba mo e le gore ke fihlišwa radiong la mathomo ge ke tlo kopana le dimakatso ebile a ka kopana le dimakatso nne dimakatso ge ke tlo mo tseba ke mo tsebile ka mošimane wa ka profi le gona ba tsene ka gaka ka back door a ba tsena straight ba tsene ka sa morago
nna be ke sa tse gore dimakatso o ka gaka le gona dimakatso o ya camping gore go rea jwang nix nna ke tutuletse ka kwa bona ba tutuletse ka mokhukhung wa bona jaaka kwa go bona ke di bone go tlo re tšatši ge le tlo latela ke makatša ke dimakatso ebana dimakatso ka fa goreng dimakatso goreng a wa nna magoprofi mamontakile o go rakile wa ya go raka a wa gore ga a nyake mpa ya ga profi ga a nyake mpa ga profi o imme dimakatso a wa ga o imme gona ke go go bose ka baka la rona gape ditlogolo ke ya di rata nna ke rata o fepa ge mmago a sa monyake ngwane ke kgopela gore a se ka go raka a go tlogele o belege if o gona o belege go o fetse o belega o tliše mpho yaka ke te tshwarele yona ke te phepele yona ngwana ga a latlho ngwana ga a bolawe ke nnete mo e le gore mmagodi makatso o ile a gapeletša ngwane wa gagwe gore a ye ka sepetlele a ye a ntšhe mpa ngwane a gana ge a gana a tla ka go nna fitlha mpotša gore na mmage o reng ka re wene dimakatso o reng a re nna mmage profi a ke e dumele mara mamma o ntia every day ebile o meikašwa gore o nyaka go mpona ge ke hlapa gore na nka be ke imme ka gore o ile a tla ka go nna re dimakatso o imme ngwana mohlaki ngwana mošimena go tšhona ba garankwa ga ke ba rate a ke ba rate ke bahlaki mo e leng gore ke ile ka kwa bohloko ka re ngwanake wena o se ka kwa bohloko mmago ga ntseba ke motsebe nna le yena a sanka ralwa a sanka ra kopana ke nagana gore nna le yena re kopanela mathomo setlemong ke ge ke thoma go motseba mmago dimakatso ke be ke sa motsebe ande bobi jwa boriago a beya go a nyaka go boria be ke sa bonagane gore a ka boria ka tipuša gore na ke motswadi wa mohuta mang ya nyakang go ria bobi jwa mohuto a nyaka go fetiša lesea lefaseng mo e le gore ke tlo kwa ka morago gore nna ke tšere ngwana ke mo išitše kae gore a ya ntšhe mpa no a se nnete mo go mogala bo ke ile nna ke nyaka go prova motho wrong ka ge mmagodi makatso a etswa gona ka mo go block leader a itutuetša gore e ye ka kgorong ba ye ba ngwale lengwalo ba le tlišetše nna ka lapeng le mogala boaka ka lapeng for dimakatso jwale nna ke nyaka bohlatse ke make sure gore nthongwe lengwe e batlile o mpoditše block leader ka ra wa mogala be se kwa fela pelo ke tlotla nae ngwane o gona ka kwa gaka ke tšere ngwane e le late ke lebeletše gore ka gore wa driver o tšea bana ba sekolo ka re ke tla ke mmona late dimakatso o itse go tšwelela ka tšea dimakatso ka sepela nae ka kwa ga block leader a go fihla ka kwa ka raga motau ke nnae ngwane ke tla go nae fa ke e ba go botšago ka yena mogala bo o boletše le dimakatso o mo arabile go ya ka mokgwa e le gore o mmotšiša ka gona ga re baka o mmeleng motswadi o go rakile shosho 100% jwale bophelo bo bona kae ke bo bona go mmago profi nna mmana ke morate ke prefera wena mmago profi go ra re ngwane o bona nna ke be ke motshwere ga botse go feta motswadi ya gage mota wa re a wa boelang ka gae taba lena ke ikwile ke tlatla ke boela ke nyaka mmago dimakatso ke le kopanye le yena a o fitse tileya ga tileya ya ka mmago dimakatso ya ka go ntona straight jwalo ga a fitla ka go ntona straight o botsa re ska tsela se sengwe fa go bontšitše gore ngwana yo o be a fiwa tše dingwe tša go nwa go thwe ke tšona tšeo tša ke tsebe gore ke tša go dira eng le di tseba jwang mamma tša go nwa tše ba bolelago ka tšona ke maaka fela ke mabare a gona ntho e mpi e le gore nka e ria go ngwane
ke sa e re ngwaneng wa ka ka ke re ya bobe ke swantse ke bothome ka lapeng la ka mo nka tlang ka tabogela go ngwana mosadi e mong. No, it's not true. Mmago Profi o di makatso o ile ga etla ka gae o ile re ka ga bo tshabile eng o itse mmago morakile mabapi le mpa ya a e rweleng. Alright, ke yona fela ya e boletše ke yona ya e boletšego ka gore ye nngwe ya e boletšego yona a e boletšego ka molape mogala wa tlampotša yona e boima gore nka ntšha e bolele le nna ke ikwele mara bolela mamma ke re nna re dikwa wa itšhaba ntate rankwa e ntšhe ke wena ai tle ka nna gore step father sa ga se nyaka go morobala. Alright, re jutse ka fasa modrebe ka ema ka re tu e rile ka tšatši le jalo ntate Maphanka a ngala ka lapeng la ka boela ke kgopoloele ngwana go e bolela gore she taba e le ngwana a bego a e bolela mogala bo a ka se bolele so a re o ka ba o rakile ngwana mola a tseba gore o ka ntšha ngwana ga a fitlha mo gating awa ditaba di reng mahlo a mmona e tswa gating ya ga mang ya ga Dr. Mange na a kere so a ke bušetse taba go mokgekong ya Moroka a re dire so di makatso a ke bolele le wena le Profi nke ye ka mo go Profi batswadi ba ka le tlo lwa ntwa e kgolo le tlo lwa kudu ene le tlo lo shaka ba nna e re ke bolele le ma 2000 a Morota batswadi ke ba babedi ke mmago Profi ke tatago Profi ke mmago di makatso ke tatago di makatso le agile mo go teng le tlo sega ke batho le tla ba batho ba re sega monga ka diwa kore le tla ba le baagelwane le tla ba badudi ba mo le dulago ntwa e kaka ya go tlisha ke bana go diragalang. Alright, nna ga ke mo go bana ba di makatso dilo tse ba reng o di boletše sesi o di boletše ka nnete hawa ke makatša ke ya gore ba rile monne o re o nyakile nrobale ye ke yona bale e mmakatšang west cause ke taba tšimsa sanka ka no ji bolela tšeo nna ema pele wena wa o be o WhatsAppela ratswala go bošego wena ratswala ka ma tata go Profi ke mo WhatsAppetše ka ena sanka ka no mo WhatsAppela a ke bolelle ena WhatsApp nna mthoko nna tšuja ntlaba a ke na WhatsApp ya ga e tlogela ga nyane tata go Profi ke nyaka go ke nyaka go tseba gore a senka nsentela message ka phone ya morwa ke na a senka o nsentela a sanga ka go sentela message nna. Alright, di makatso next time ka go dira call back ke go botša gore mosaje wa nraka ka magagage mosadi o ke ma go Profi a se mosadi o motho sorry a se mosadi o nne ma go le mogalabo ga se monne le swanetse le tsebe go bolela ge o palla go gore tata go mang o no re tate ge o ya ka mola o no re mama a ke le sa le ba banyane ene le re sekiša mogala a nyalana re seka ditaba tša boyfriend and girlfriend ene gone jwale le lošitše batswadi lena taba kgolo mo ke maka ba bona maka ke ona a re beile mo re leng gona gone jwale le sa ratana le tlhalanene ke gale na khwe le ne le kgwedi so lena be le ratana batswadi ba lena ba ratana le hlalane le golle le batswadi ba tswana Profi ge o bo o dutse le mosadi o monna maela bo mo fa ona ke a mabua a wana motho be ke bolela na everyday ke mmotsa re o na diteng sala ka re ke rutina ka motsari makatso khopela go go ishegae ma wa o nyaka a rake wa tseba Profi ke tlo go botsa ntong wene o itsebele ruri ke bolela le wena so ka lebaka la gore o tlo ba monna wa ka moso o tlo swana le rena mosadi o kotsi gobane mosadi ga a nyaka go tsena ga bo monna o tsena ka polelo monna gešo
se ka tsoga o dumetse gore ngwanyana a tla dula ga geno diputiša gore nkebe go bolela taba tše motho a hlokofetse nkebe wena go ngwele o tekemelela o reng diputiša gore go ngwele nkebe o tekemelela o reng batswadi ba ba rarilwe ka ditaba ka lebaka la lerato la gago le kgareng a re gane o ratana mara fela tlhokomela ba palla kgole gore le ge ditaba di tla go sasa di seke di aka batswadi ba gago nto e riang gore batswadi ba balo ke maka kwa mogalabe o re be re dutse ka fase ga mohlare wa moterebe ngwana o la mpha ditaba ngwana o la le kgone o ra ga a tsebe le wena o re be ke sa kwane le mme o la mare o kgonne go ya go mokokotela bošego ka ge o tseba e le mmago dimakatso so lena le ba babedi le santse le dule fase and then profi o tsene sekolo tlogela tše dintšhi go tlo bolela ke batho ya maema mfo tsena sekolo bala dibuka tša gago ka lebaka la gore o nyakile go hwa o hwela mojolo o nyakile go tsena ka gare ga ditronko o tsena ka baka la mojolo o mesitše ke dithunya ka lebaka la mojolo o iteile ke batho ka baka la mojolo sesi le wena santse o ye sekolong o santse o ye sekolong a go ne gore ke boletse ntongwe ka re o ka seno tloga ga geno wa go dula ga boprofi go ne nto o tseneng ka kua o e boletseng ye e rileng gore batswadi ba ba go amogela o botsitse moroka ga botse wa re o fihlile wa reng ka kua gabo le e gopola batswadi ba dimakatso wa e gopola nto ke e boletse ngwana gore ba mo amogele o fihlile ka kua a bolela maka ka maina a lena batswadi so be ba ka se mo amogele ngwana la nkwešiša re ka ba sola bontate rankwe le bomma rankwe mara se ke nyakang go le botša ke gore le batswadi le tlolwa la kry-a e le gore le išana kgole le kgausi le išana mošate mara bothata bo bogolo le loša ke ba bothata bo bogolo boletše mo ene bana ba se nna nka ba botšang ka jwale ke gore bana ba nke ba kgaogane le ditaba tša maratano ba ye sekolong ke se nna ke tlo ba botšang profi papadi gona bafo mengwaga papadi e wela motho mollo mongwe mara bapala ga botse sa bapalele ka gae o tlo khwa tšatši le lengwe papa go tla a se tsebe gore wa e morwa ga a hwile o go boditša re le seke la tsamaya le gapeleditše go tsoga bošego la semolaele le kwa ba re ngwana gage o bolailwe ka thipa o mongwe wena bošego bo papa go a sa kwa bohloko ba ngwana gage a hlokofetse o a sepela le wena o tsena ka gare ga sepetlele o le yena o nyakile o reipiwa ka lebaka la gore ba bagala ba re ba seke ba tsamaya yena o a sepela bošego mola ba sa tšwa go bagala a le ekwe bobedi ga lena a le ekwe ene sesi le wena o bolele nnete o boletše gampe ka mmago mmago dimakatso o nwa jwala nna a wona ke ne jwala mmago dimakatso a pare boleleng nnete a ke theeleditše le kua gae a wona ke ne jwala ke ye ka mo go dimakatso shu wa sega o segang dimakatso a wona ke sega a wa mara dimakatso o nyako gana re wa sega re go bona a ke tshege wa smile a wontla o mutšhirona jwala a bono o a rereša gore ga a bonwe ya bonnang ke monne e se go yena a se monno motho ke papa motho a se monno ke papa dimakatso nnete mama ga anwe na sanka ka no mmona ka mahlo aka na professor a ke ne jwala e ne re batho ba ke sepela go le bona ba magapung ebile ke moteng ke floreng ga ke tsena ka magapung ke motlwaetso from ka newsstand nka se molele ka leina nka se mothule ka leina o ba jwala mara nna fo jwala na jwala jwa mpalela a senga ka tpona ke no nte ba go ke jwala o ile wa no bolleka o gore ke a pallwa a senga ka fo boleka bile ke bile le modiro nna ka kwa go nna ka tšhuno ka tlhaba kgomo ka bitša cruiser tša leena a senga ka ona jwala alright a sanga kana jwala ine re mosadi gantši ba ba ke sepela go le bona banwa mara ga bano mohle bana ga go na le modiro fela ene ye go ntate rankwe a e bolabolangwa re go
ke ba ishitse ka ga ntona ke ka nako ngwane a le ka kwa go bona jwale ke na le stress out mara ngwane ka boka la gore ke di exam mara ga botsobusi ka kwa o garang o tlo dula go fitlhela neng mara thuso ke tlo e hwetša kae no ba wa bana mama lena le batswadi le tlolwa ene ntwa lena le ka se thuše ke sele go bane mo le lwesha ke maka bana ba boletše maka bobedi ga bona ene bana ba be ba ratana a kere and then bana ba beng ba ratana motswadi o mollo mongwe lota ngwana wa mmotšang taba wa kwa re ngwana ba re boletše a re tate mme wa nraka o ile wa moraka ngwana nka reka ngwana ke mare ke morakela kae nke iye ka mo ke morakela kae sesi mama o ile go raka gore wena o mo mmeleng ka lebaka la mogala bo wa ga rankwe aowa mama go ba tseba ka taba ya mpa ya gago mara tatšeng o kopane le nna ke na le profi mopateng then a kopana le nna profi ka ga thomo mmotse gore a botša mama a re o rile ngwana ga go wim ka ga thomo mama a re feta alright a ke go botšiše malome o ba tseba gore wena o imile malome wa gago o ba tseba a boditše ke mang o tlile ka kwa ga rankwana le ntate maphanga a boditše ke mang a ne le papa a se ntate maphanga ke papa ke nyako tseba mo a boditše ke mang sese nna tlile ka kwa ga rankwa ke malome o boditše ke mang gore wena o imile o boditše ke nna le profi alright o bo o imile wena aowa and then wa santse o bolele maaka o botše malome gore wena o imile wena o se wa ima sanka ke a bolela maaka nna bana okay jalo ngwana o kae bana ntwe re be re gaptsa ke fo ntwe le nna le profi re ne re e boletse ka moka re le two ya ko mokana no wa phega nna o ema pele le boletše wena le profi gore le o bolela maaka gore le imishane gore le kgone go dula ka moka profi ke ena e šitšeng ta because ke mmoditše ka re nna ke sure ke imme ke setse ke diphirote kgweši profi ba tamela mo sesi malome wena why o mmotša gore o imile o se sure why o paletše ke go botša malome gore nna malome I'm not sure gore ke pregnant gore jwa nebe ke tšhabo mmotša wa kaoniša re o botše malome maaka go sena ka mokgwa kileng cause ne le šetše re boditšile ke ba kwa ga ranko gore na ke mme ba šetše ba amogetše so ka ga thoma bitša ba kwa gae alright wena ka nako o dutše ga rankwe o dutše ga botse go sene bothata bore batswadi ba gago ba reng wena go o dutše ga rankwe ge ile gore ke nnete bebe ba se ba go raka wa e ka tšatši le e leng gore o tswa go bona profi o se wa robala tšatši le le tee go sa go o tsoga wa ya gae ka gore a wa raka ke motho ka gagene wa e bo o sa ye gae ke eng se se be se go swere se go paleliša go a gae a se seo wa e bo o sa ye gae o feditše matšatši a makae o dutše ga rankwe nna ke sa gope gore ke kgweši 3 months ke kgweditše kae sese ke 2 months ke speech ka November ka kgwedi ya boraro o lata kgwedi ya boraro o le ka ga rankwe 3 months a ka e fihle ke speech November then a ke botšiše mo wena bo ya go ngwala di-exam ene ngwana ga ya go ngwala di-exam ga a sware diaparo tša go tšhentšha ene wena o mosadi go tlile jwang gore wena ka ge o ile ka kua ka dibuka o palle ke gore o tsogo o ye go lata diaparo tše ding gae nako ya o re wa go ngwala o re o ya campong o bo o tšere le diaparo ka moka a kere campong area re diaparo next gore uniform ka mogare ga seko ka bag diaparo tša gago tša go tšhentšha tše tša gae di be di le kae gape ga ranko o ka se tlhoka uniform 3 months ka moka be ke sa swara tša gae next flo swara borogo ka botea le skipa o apere borogo bo botee kgwedi tše tharo ka moka moroka go na le sengwe se yankga ka ntše ne mma go dimakatso o bontšhe tabeng ngwana yo o ile ka di-19 tša september ntate ranko o bontšha taba gore ka di-5 tša september ya di-7 tša september ngwana e bjale ka kua ngwane ka kwa ga rankwe o ile mo novembeng ga ba tlo ngwala exam o tlogile ka kwa go nna ke sebe a ya campeng matšhumane tša september na ke disebe o speech november okay ke sebe a ya sekolong mama ke botšišitše gore ge lenanego le le thoma le ya tseba ka taba ya marato a bana ba la re lena ga le tsebe sele ka taba ya marato ya bana ba ke go boditše professor kare di makatšo ke be ke mmona
a phela le profi ka morela ka dimakatso ga botsobotse ga ke nyako o sepela le profi ke nyako re o e sekolong wa nkwešiša tšatši le bareng ba kopane le nna profi dimakatso ntsa re ba le ka babedi banke ebile senke ke ema nne ke be ke re o toga ke ya mo godišanong ka newsstand bana makatso ntsa re profi mmotse ke ra dimakatso kore kgante le mpotšang go tlo re yeku o nthela re le profi o nthela ba re gape nna ke emile ebile senke ba fetola ke no rotoga nna ke ya mo godišaneng ka newsstand mago dimakatso ka ge o sa tsebe marato a ba nako e wa go tsoša bošego o no reng ka nako e ntsoša bošego ye ba ke se re ka gona mo nka se go boleleng ka leina ba re be go tlile mamang o ka re ke ba ba gopela ba ye go dimakatso o ntsheša re mahlatse o re re ya kae ka yana ka dimakatso ga o e felo ke bošego šego jo bo ka ga o e felo awa ga ke robeše ke kwa kgwaša ke mang ke ngwana monyananake ga a fitlha yeo ba šetša apere gona ke tsogile ka dimakatso ga ntla go bosela ka marešego jo ba re kae kae go le o tla mamang mama re o rekiša leng ba re ke dilwana tsoko ba re ke dintša tša go rekiša a ke di tsebe nna ke di tsebe ke tša bana ke di tsebe wa nkwešiša ke ge ngwenyane ko monyanana ke ba tšana le dimakatso ba ya moo nna ka tethobalela ga ra bošego ke kwa motho wa mpitša magodimakatso ke rae mane o ka re go na le motho wa mpitšago mane ke reye ke manye o re ke nna profi gona ke botse le bati ga ke bula le bati ke bitša maki ke re maki gape na motho šo wa mpitša ga ke se re problem keng ga ke tsoga ke hwetša profi o ka re ba motlerotše borogo ga a rwala dieta ke renden go reng šego jo o re gape dimakatso o na le bommamang bašimanyana ba ba amogile difounu ke re kae o re sa eta le breaching ke re le breaching kae o re le breaching la cabrief ke re mpotse go medimakatso mpotse ke maganeditše jwane le ke founela na kgaetšedi yaka ye ba bolabolang ka yena kgaetšedi yaka o ntheša re ana ba sa etefe ke re nna ga ke tsebe ke ge mmago wena monyananake ke ge ba tloga ko mokana ba ile o tsoma ba moroka ke lebelela sesupanako sa ka se mpotsa re gata mašimo a batho ke nyako re bolele ba ga rankwe ke nyako lefa metso mebedi ke nyako re bolele ba ga maphanga ke nyako lefa metso mebedi tabashi re ihweditše lena go no bjale le lebelelana a lebelelane ga botse ka baka la mmaka mara tla ke fetiše ngwe ntshware ntate morota ka ntate rankwe ntate ranke le ena tše ding ke a mosola ka baka la o founela emapele mama emapele re swere ke maaka mo re dutse ka baka la maaka ke be ke duma gore re boleleng se sengwe e le ge re ya go rumeng taba ya rena godimo ga taba e kare re e hweditše maaka a dutse godimo ga bana felomo lena a lebelelane ga botse o ka reng go ba lapa la ga rankwe wena bele ka mma go bona Tebela e le nna Alex Maphanga go lapa la ga rankwe ke be ke sa tsebe gore mo re tlile ka maaka re sa botswe nnete la nkwešiša monna yo okwe rankwe a sanga ra nokgomešana mo phelong jwa rena a sanga total ino ba nkgakantšhitše maloba gona ke ile ka kwa gare oene molomo wa gago ga ke nyako o no ba nkgakantšhitše gona mo mara felang ga e tshwenye se se šalang gape se sengwe bana ba ke ba lele ka e dimakatso se bommo tša sona maloba mo se a nyarela legono le sekwela kere sa gore nna be ke nyako robala le dimakatso ngwane yaka ke robale le ena nna le ye kore tabe e bohloko a na gona jwale o e reng yena mo pele ga baba ba ga rankwe gona jwale e sa le gona jwale a e bolele ya ke be ke nyako gore le lena ge le bolele le go fetša o ka reng go ba rankwe ge re laelana go ba ga rankwe nna kere taba e bana ba re boledišitše maaka ke sa tse borena rankwe wa nkwešiša goba wa nkwana kgopelanang ditshwarelo batswadi ka lebaka la re mo
re ne bothata ba bana ene bana ba ba nyaka nna le nkwishisha kere a kere la mpona ke sa le muswa ke swanetse ke yage o profi ke yage le wo ka lebaka la gore bana ba sa tlo loisha go ya pele mara bothata bo bogolo ke dimakatso wa bona dimakatso o ne bothata go bana o tswele ka gabo a sepela a ya go dula ka lapeng le lengwe go mme ga gabo ba se ba mo dira selo ene le wena tate Maphanga nke be ile ngwana ga Rankwe a tswile a tlile go dula ka molare batho ba modimo ke kgopela go dula le lena ka kua tate o nyaka go ndira sa go bo ka se morake ke ya rabe ga nnyane nka se morake mara go thola wona re kopane le Rankwe be ke tlo thola a imroba pa no yona e moroba ya mara go thola gore ke kopane le ena go leka gore lokishe bothata jo nna be ke tlo kopana le ile wena mang ile nna Maphanga wa tsata ba keng ba gesho ke boletse ntongwe ne re se ke ra le bala rongwana ba mmerekisha re se ke ra le bala rongwana o kgone o tsoga boshigo a ye basading ba wa yang go bona ba motlotse ka tše ba motlotšang ka tsona o robala ka ntlong o tsoga le mokreya stupu felo fa re seka taba ya maka ebile re seka le molwetši ka nako e teng a kere ngwana o rile ke ya balwa ke ya berekishwa so taba ya ngwana e nyaka go lokishiwa ene re tekemišeditše go lokisha taba e nna ye ke e kgopelang go lena ke ye ntate Morota a le bojang lena jwale ka ge le batswadi dulang fase le lokišeng taba tša lena tša malapa go agege le se ke la loiša ke bana ba bobedi ga bona ba ke tlo ba aga nna ke tlo ba aga bana ba santse ba ye sekolong ba ene wa bona bana ge ba ratane ka se ba amologanye le go ka rata o ka se tsogile o ba amologanye bana so bana ba nyaka go no re re ba le moše gore lerato le gona go bapala go gona fela go bapala le kgarebe bapala ga botse o gata magato a maso ntate Rankwe ga le so ke tate go le dilo tše dingwe a ka se di botše profi ko monyane a kere go swana le nna ga ke ne diphoso ntate Rankwe a ka mpotša tsona mara ge nka kry-a mo gongwe a buta profi a ka dula le nna a mpotša go feta ka mokgo tate Rankwe nke beng a mpoditše ka gona that's why ke re lena ya lena le le ba bagolo ke tlo e fa ntate Morota ge re etswa mo re tlo dula fase mola re ilokiše gomme lena le swarelane nna mpheng bana ba ka bo bona ba ke dule fase ke bolele le bona ke fetile magatong a bana ba a kere tše dingwe ge ke gala bana ba re ka se kgone go gala mo moyeng gobane go le mantšu a mang mo moyeng a kgethwa a re no ntšha mantšu ene dimakatso swanetše a e go alafiwa le ka no kgaogana le lapa le la ga Rankwe mare le sa tlo lwa le a mantši malapa a mantši yona le sa tlo lwa le gona ene a ke tšee sebaka se kere ba ga Rankwe re kgopela tshwarelo diphoso di bile gona ba ga Maphanga re kgopela tshwarelo diphoso di bile gona fela di ruta se sengwe ebile di ruta le bana kua gae se sengwe gore marato a bana e le ba babedi a kgona go tsentšha batswadi ka gare le ge ba sebe ba nyalana lentso la ka le re bana ba ga ile gore ke nnete ba sa ratana re ka se ba amologanye mara fela ke santse ke dule fase ke ba botse gore bana baka ratanang ka botse ka kgopelo ratanang ka botse ya ke kgopela gore bolelele ba ga Rankwe ntate Maphanga motsotso fela 1 minute ntate Rankwe nna le wena re a tsebana ga re a roane felo re a tsebana e seng go tloga gona jale mona gešo le tsogo godimo ga lelengwe thobela mmago Maphanga thobela ba ga Rankwe re tlile mo re tliša ke yona maka ga dimakatso le profi jwala taba ge le ka mokgo ba ga Rankwe re le ba ga Maphanga re kgopela tshwarelo ba ga Rankwe ba lapa la ga Maphanga ka botlalo
ke Hlabirwa ke Rankwe Sepedi se re ga isenye sa gela gona ka mokgo go na le thuto e nngwe re e fitlheletšego go ba re sa le go godimo ga yona le ka le lengwe la matšatši ge e ba le kopana le mathata mo le kopana go le mathata ntse re gona ka maele mo re kopana go le mathata gona re be re le kgopela gore ga re ka lebitša ra re batameleng le se ke la re bonono le tsebe gore go tlogela le hono ka yona nako ye bana ba rena ba rile gore re kopane re kwane re boledišane re kwe dikgopolo tša rena gore na di mo kae ba nyaka go diketemiša bana ba mara re tšwa gole Alex e re ko go botse ntho engwe še mogalajo o tlo no bula le go manaka because of nna ke na mogolo ake nka se tše advantage ya bana ka itliša godimo ga gago Ndatarankwe tšintši re tlo di feleletša ka kwa Thobela Mmagораnkwe ya wa nna ke le Mmagораnkwe ke re go ba ga maphanga ga botse ke le bana le mosadi ke re maphanga ba mosadi o tie o etse Mmagораnkwe ka mogale go bogale a tsileng tša ka thoko di se ka di lebelela ge o kopana le bothata jwa Mmagораnkwe le bana le Mmagораnkwe o se ka ya wa kwa mabare wa bua wa re Mmagораnkwe no mokgekolo ke nyaka re be ngatana e tea gone jwa le ke ra gore gone jwa tse gore a re ke ya go swarela ba re ngwana phosha dira ga bolago nka se ke ka go kgeretlanya ka selepe mokgekolo re sepela mmogo mabilong ke ra gore o tsebe gone jwa le gore ke ngwaneno o ngwanešo ke a leboga re lebogile ya o ka ruma morota wa o sa bolela seo re gatile ka mašemong a mogala bola gešo tla tsoga a re swaretše kgati e wetše nna molwetšišu abuti ke tlo no re boledi le yena morota e rume alright batheletši ba SKFM ene sore gannyane morota a ke leboge ba ga Rankwe go tla fa ke leboge ba ga Maphanga le rutile se sengwe batswadi ba ka le kua gae ba rutegile nna ke leboga kudu nako ya lena ka kua re tla feleletša tše dintšhi se se dimakatso abuti profi ke tlo dula le lena fase ka kua re bolela kere thank you ditebogo go ntate Rankwe ya ileng a re go tseba taba e a re go ekwa ya moloma a ipotša gore e seng ka lapa laka ga ke ka marumo fela ke ya ka go lokiša nnete gona taba e fihlile mo e fihlileng gona batheletši ba SKFM go tšwa gona Ishmael ko ga morota ke re ithate o ratelwa le mogaufi lena a re tšweleng pele go thega manne go manga 98.7 mme re tse gore ga bolefia ga go le dio wa latela wa local wa latela SKFM ke mokwanti re tšwile ka sebopego sepai Professor Moremi ke ngaka ya setšo o thusa ka malwetse a latelago stroke sefolane tokološi go hloka boroko go thasišwa le a mangwe ebile o phekola ka meropala ka ditaola ka mošupologo o mongwe le o mongwe